Kuri Pasika yo mu 1540 Afonso wa mbere yarokotse igitero cya mbere yagabweho n'abanyaportugal 8. Nta mahitamo yari afite usibye gusaba imbundi ibindi bihugu by'uburayi nabyo byamusabaga ingurane y'abacakara. Iki gihe kwemera ubucakara bukaza mu gihugu niyo mahitamo yari ahari yonyine. Nyuma y'ikinyejana cyose abanyekongo barwana batsinzwe mu 1665. Mu kinyejana cya 18 ubwami bwa Kongo bwose bwari bwaramaze kugwa. Umurwa mukuru Mbanza Kongo wari usigaye wiberamo inyamaswa n'abantu bambaye ubusa kandi barahoze ari abakire. Ibi ni nabyo byabaye ku bundi bwami bw'abanyafrika bwari bukomeye kandi bukize muri ibi bihe. Uko niko ibice byari bikomeye kandi bikize nka Zanzibar, Mombasa, Kilwa, Mogadishu ndetse n'ubwami bwose bwa Monomotapa bwasenyutse mu 1690. Iki gihe abanyaportugal n'abanya-Espagne nibo bari muri Afrika bonyine kuko nibo bari bafite uburenganzira bwa Papa Nicola wa gatanu waje gusimburwa na Calixte wa gatatu nawe wakomeje muri iyi nzira. Iki gihe Papa yasaga n'utegeka isi ndetse agafata ibyemezo byose bikomeye bya politike kubera ko nk'uko abasoma Bibiliya yera mwabisomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa by'umwihariko kuva ku gice cya 4 kugera ku cya 8. Yezu w'i Nazareti akimara kwicwa ahagana mu mwaka wa 30 akicwa n'ubutegetsi bw'abaromani akatiwe urwo gupfa na Prefet Ponce Pilate nyuma yo guhamywa ibyaha byo kugumura no kugomesha abaturage. Abenshi mu bamukurikiraga by'umwihariko intumwa ze zarahizwe kandi zirarenganywa cyane. Mu mwaka wa 313 umwami w'abaroma Flavius Valerius Aurelius Constantinus nawe yemeye kuba umukristu ndetse mu kwezi kwa 4 muri 313 hasohora ikiswe Edit de Milan cyangwa se Edit de Constantin. Ryari itegeko ritegeka ubworoherane mu myemerere. Ubukristu bwari bumaze kwemerwa. Nta mukristu wongeye guhigwa. Muri iki kinyejana ni nabwo ubukristu bwemewe nk'idini ry'igihugu mu Baromani. Igihugu cyahoze gihiga abakristu ndetse cyanishe Yezu Kristu cyari kibaye igihugu kigendera ku mahame ya gikristu mu buryo bw'itegeko. Birumvikana Papa wari umwepiskopi wa Roma akaba umuyobozi w'idini ry'ubwami bw'igihangange mu isi ari bwo Roma. Yari afite ububasha bwo gufata ibyemezo bikomeye mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga akabikora hanini ku nyungu zo kwamamaza no gukwirakwiza inkuru nziza ya Yezu Kristu. Niyo mpamvu Papa Nicola wa gatanu na Calixte wa gatatu bahaye Portugal uburenganzira bwo kuza muri Afrika gukuraho ubwami bw'abapagani no guhindura abacakara abo bapagani. Iherezo ry'ubukire n'ubuhangange bw'umugabane w'abirabura. Dore uko byagenze kugira ngo ubukire n'ubuhangange Afrika yari ifite burangire uyu munsi aba ari wo mugabane ukennye ubaho usaba iyindi yose. Nyuma y'abanyaportugal n'abanya-Espagne binjiye muri Afrika bafite uruhushya rwa Papa Nicola wa gatanu, Abongereza n'Abafaransa nibo bakurikiyeho mu kuza muri Afrika. Afrika yari imaze gucika intege mu birebana no kwirwanaho. Umwanditsi w'umunyafrika wo mu birwa bya Caraïbe ni Usere Kalala Omotunde mu gitabo yise La traite négrière européenne, la vérité et mensonge, kuri page ya 64 n'iya 65 agaragaza uburyo ubukungu bw'ibihugu by'uburayi by'umwihariko Ubufaransa n'Ubwongereza bwazamutse mu kinyejana cya 16 buzamuwe n'ubucakara bwakoreshwaga abanyafrika. Mwibuke mu kinyejana cya 16 haburaga imyaka 100 yonyine ngo habe ikiswe impinduramatwara y'inganda yatangiriye mu Bwongereza. Mu gitabo cye ushobora no kubona muri Google Books ku buntu, ni Usere Kalala Omotunde avuga ko ubushobozi bw'intwara abanyaburayi binjiranye muri Afrika bagasenya ubwami na civilisation ziriho zikomeye nk'iya Kongo, Monomotapa ndetse na Timbuktu, hakiyongeraho intambara barwanye na bamwe mu banyafrika batemeye gukorana nabo. Hakiyongeraho kandi impano z'imbunda zahabwaga abanyafrika bemeye gukorana nabo. Ibi byose byatumye inganda z'imbunda mu Burayi zivuka kandi zitera imbere cyane muri iki gihe. Bari bakeneye intwaro nyinshi, izo kurwana n'abanyafrika ndetse n'izo guhamya impano bamwe mu banyafrika bemeye kuyoboka ku neza. Indi ngingo igaragaza kuzamuka k'ubukungu mu Burayi mu gihe cy'ubucakara nuko muri iki gihe ibihugu by'Uburayi by'umwihariko Ubufaransa, Ubwongereza, Espagne na Portugal byari bikeneye amafaranga menshi yo guhemba abashoramari bari bamaze kubona ubutaka bushya bwo gukoreraho ubucuruzi, guhemba batwaraga imitungo mu mato bayijyana i Burayi, guhemba batwaraga abacakara, abasirikare ndetse n'abafashaga kubona abacakara. Byatumye urwego rw'amabanki ruvuka kandi rurakomera cyane muri ibi bihugu. Iki gihe nibwo amabanki akomeye mu Burayi tuzi batubwira ko amaze imyaka irenga 400 nka Lloyds, Barclays ndetse na Barings zose zo mu Bwongereza zavutse muri iki gihe.
izi zabitse amafaranga avuye mu bucakara. Hari abanyamateka bongera banki nkuru y'Ubufaransa muri izi banki zashinzwe mu mafaranga yavuye mu bucakara. Iyi banki yashinzwe mu mwaka w'1800, yayoborwaga n'abantu 15 ikagira abagenzuzi 3. Hari urubuga rwa internet rwitwa autrehistoire.org ruvuga ko 2 mu bagenzuzi 3 na 7 mu bayobozi 15 b'iyi banki mu mwaka w'1800 gitangira bakoraga ibikorwa byo kugura no gukoresha abacakara babirabura. Umwe mu banyamigabane b'iyi banki bari bakomeye muri icyo gihe yari Napoleon Bonaparte, wabeshwagaho n'inyungu zavaga mu bacakara bakoraga mu mirima y'umugore we. Umugore we yari Madame Josephine Tacher de la Pagerie. Uyu abifashijwemo na banki nkuru y'Ubufaransa mu 1882 yanditse Code Noir. Code Noir uze kuyishaka muri Google ni inyandiko y'amategeko ashingiye ku ivangura yagombaga gukurikizwa n'abacakara ndetse n'ibihugu byari bikoronijwe n'Ubufaransa mu birwa bya Antilles. Cyane Usere Kalala Omotunde avuga ko imyivumbagatanyo yajyaga itezwa n'abacakara bari mu mato bajyanywe cyangwa se bari mu mirima bahinga yatumaga byinshi byangirika, maze mu rwego rwo kugabanya igihombo havuka amasosiyete y'ubwishingizi. Ukwiyongera kwa mata atwara ibicuruzwa ndetse n'abacakara bava muri Afurika byongereye iterambere ry'ubukungu ku byambu n'imijyi ikomeye ku nkengero z'amazi magari. Imijyi ikomeye yo ku mazi nka Saint-Malo, Nantes, La Rochelle, Séville, Saint-Nazaire, Liverpool na Bordeaux yose yabyawe n'ubucakara bw'abirabura, yinjiza amamiliyari y'amadolari buri mwaka. Hari umunyamategeko w'Umufaransa witwa Iliard de Berteye wapfuye mu 1789 wavuze ko abacakara b'Abanyafurika ari bo soko y'ubukungu bw'Uburayi. Naho umwanditsi w'umunyamateka akaba n'umufilozofe w'Umufaransa François Marie Arouet Voltaire ati ibirwa bya Antilles ni agace gato ku ikarita, bigaragara ku ikarita ari uko umuntu ashishoje. Byahaye Ubufaransa miliyoni 60 z'ibicuruzwa buri mwaka. Ibicuruzwa miliyoni 60 uyu munsi bifite agaciro k'amamiliyari y'amayero kandi ni buri mwaka umwe. Byageze naho bavuga ko ikurwaho ry'ubucakara mu Bufaransa mu 1848 ryateje ubushomeri kuri 1/2 cy'abakozi b'Abafaransa. BBC ivuga ko amafaranga yavanywe mu bucakara ariyo yubatse kapitalisme cyangwa se ubu buryo bw'ubukungu tugenderaho uyu munsi. Aya mafaranga niyo yakoreshejwe mu kiswe Revolution Industrielle cyangwa se ya mpindura amatwara y'inganda yo mu kinyejana cya 18 yatugejeje ku iterambere ryose tubamo uyu munsi. Hari ikigo cy'Abanyamerika kitegamiye kuri leta cyitwa National Legal and Policy Center kivuga ko amasaha abirabura bakoreshejwemo imirimo y'agahato muri Amerika honyine afite agaciro ka miliyari 97 z'amadolari ya Amerika. Ikigo kiruta ibindi byose mu gucuruza imari n'imigabane Wall Street cyazamuwe n'ubucuruzi bw'abacakara. Amabanki akomeye y'ibyamamare nka Lehman Brothers, JP Morgan na nuza gusoma ibirebana n'amateka y'Uburayi hari byuza kubona bise Renaissance Européenne, kuvuka bundi bushya ku Burayi. Uburayi bwari umugabane ukennye mbere y'ubucakara bw'abirabura bwazamuwe n'inkingi 3: itangizwa ry'ubumenyi n'ubugeni bikozwe n'abirabura n'Abarabu bo muri civilisation Maure muri Espagne na Portugal mu myaka y'1400, kwirukana no gukuraho Abamerindiens muri Amerika, ndetse n'urupfu rwa miliyoni z'abirabura bo muri Afurika, muri bo hagati ya miliyoni 12 na 30 bakajyanwa gukoreshwa imikungu biga ibyitwa le concept de développement, inzira y'iterambere. Iyo biga concept de développement y'Uburayi cyangwa se inzira iterambere ry'Uburayi ryanyuzemo, biga ko habanje kubaho ikiswe revolution agricole cyangwa se impindura amatwara y'ubuhinzi. Ubwo buhinzi butanga umusaruro mwinshi waje kuvamo inganda mu Bwongereza, iterambere riba rihereye aho ngaho, none dore aho ubukungu bugeze. Gusa hari abanyamateka batabibona uko. L'accumulation du capital en Europe, nous savons qu'elle s'est fait d'abord par la conquête des Amériques. Igishoro mu bukungu bw'Uburayi cyavuye mbere na mbere mu kwigarurira Amerika, bagakurayo zahabu mu kiswe ubucuruzi bwa mpande 3. Ikindi cya amwe agizwe n'abazungu n'abirabura arwanya ubucakara, maze mu bihugu by'Uburayi ndetse no mu bikoronijwe nabwo ubucakara burahagarikwa, hanatorwa amategeko aburwanya.
ku itariki ya 24 z'ukwa 10 mu 1945 hashinga umuryango w'abibumbye uzana imwe mu ntego zikomeye yo kurengera uburenganzira bw'abantu. Bawufungura ku mugaragaro, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Harry Truman yavuze ko usibye ivanwaho ry'ubucakara n'ubukene bwari bugiye kwibagirana mu bihugu byari biherutse kugirwa ibicakara. Uyu munsi abarenga kimwe cya kabiri cy'abaturage b'isi bari mu bukene bukabije. Ubukene ni ubumuga, bukaba n'icyago ku bantu. Ku nshuro ya mbere mu mateka y'isi, ubu noneho inyoko muntu ishobora kuruhuka imibabaro n'akarengane kabaye kuri abo bantu. Byasaga no gucungurwa ku birabura aho bari hose ku isi. Gukira uburetwa n'ubukene icyarimwe. Isi yahise yigabanyamo ibice bibiri, ibihugu bikize ndetse n'ibikennye. Abakize bahise bemera gufasha abakennye kugira ngo hasaranga mu iterambere. Isi yari yuzuyemo urukundo. Kwishyira hamwe ry'ibihugu byo mu isi cyangwa se umuryango w'abibumbye, intego kwari uguteza imbere ibihugu bya Afurika byari bikennye cyane. Guteza imbere bivuze ko byari bifite aho biri, ahubwo bikeneye noneho gutera imbere. Uyu munsi iyi ntego irasa n'iyamaze guhinduka nk'uko bivugwa na zimwe mu mpuguke muri politike ya Afurika. Uyu munsi intego z'imiryango mpuzamahanga nk'umuryango w'abibumbye kuri Afurika ntabwo zikiri ukuzana amajyambere, ahubwo intego zabo uyu munsi ni ukurwanya ubukene. Nta nubwo bakivuga amajyambere, ahubwo basigaye bavuga kurwanya ubukene. Nkaho gutera imbere byari ibintu bikomeye cyane bitapfa gushoboka. Ni nkaho urwego Afurika yari iriho ubucakara bukirangira rwasubiye inyuma. Hari umufilozofe w'Umudage witwa Thomas Porges avuga ko gahunda zose z'iterambere ndetse no guhuza ibikorwa ku isi zishyirwaho n'ibihugu bikize, zose zigamije inyungu z'ibyo bihugu gusa. Avuga ko ku rwego mpuzamahanga bemera urujya n'uruza rw'ubukungu n'amafaranga, ariko bakanga urujya n'uruza rw'abakozi. Ibicuruzwa byo mu Buhinde bishobora gucuruzwa mu Budage, ariko Umuhinde wize kogosha ntabwo yemerewe kujya gushaka akazi ko kogosha mu Budage. Thomas Porges avuga ko iyi ngiyi ariyo mpamvu bisa naho ubucakara, aho abanyaburayi bafataga abantu bakabajyana ku ngufu kubakoresha imirimo y'agahato, bwarangiye. Ariko uyu munsi benshi mu bajyanwaga mu bucakara ku ngufu mu kinyejana cya 16 ubu ngubu bijyana muri ubwo bucakara ku bushake bwabo, ndetse bakagenda mu buryo bujya gusa neza neza na bwa bundi bajyanwagamo ku gahato. Ubwato bagendamo bugezayo mbarwa, cyangwa se bakagenda mu mizigo, cyangwa se bakagenda n'amaguru. Aho bitandukaniye nuko uyu munsi abacakara aribo bishakira ubakoresha ubucakara, mu gihe ababakoresha ubucakara bo batakibishaka. '48 Repubulika ya kabiri mu Bufaransa yasohoye itegeko rihagarika burundu ubucakara. Ku itariki ya 21 z'ukwa 5 ejo bundi mu mwaka wa 2001, nyuma y'imyaka 153, Inteko Ishinga Amategeko y'Ubufaransa yatoye itegeko nimero 2001 akanyerezo 434 ryo ku itariki ya 21 Gicurasi mu 2001 ryemeza ubucakara nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Iri tegeko hari n'abaryita la loi Taubira, kuko umudepite w'umunyaguyane wari mu nteko y'Ubufaransa Madame Christiane Taubira wanaje kuba ministre w'ubutabera ariwe wagize uruhare runini mu gutoresha iri tegeko. Kuva mu 2006 Leta y'Ubufaransa yahisemo itariki ya 10 z'ukwezi kwa 5 buri mwaka nk'itariki bazirikanaho ubucakara n'ikurwaho ryabwo. Iki cyaha kibasiye inyoko muntu cyahitanye amagana y'amamiliyoni y'abantu, kikagira ibinyacumi by'amamiliyoni abacakara. Uyu munsi abarenga miliyari 1 bakaba bari mu bukene bukabije, mu ndwara z'ibyorezo n'intambara, ahanini biturutse kuri icyo cyaha. Hakenewe indishyi z'akababaro ku bakomoka ku bagikorewe. Izi ndishyi ziramutse zibayeho, ninde wazitanga? Mbashimiye ko mwemeye kubana natwe muri iki kiganiro. Ikiganiro wari uzi ko mugikurikira kuri Radio Rwanda buri ku cyumweru isaa 2 za mu gitondo no ku wa gatandatu isaa 7 n'igice z'amanywa. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ni byiza kuba mutwumva.